World Cup be bom lama doi chungchang soitelangai tlat mai nimin pia khan Boston Column uap chur maya England le Ghana anin machona anin ne tok le minute som ko chungin England tlar ma te chuan Ghana tlar nung an nora an thria tlang poin goal an khung hlei theilo England striker Harry Kane an goal thun khol chuan goal ban bul nai te a goal khung na hun thalu tuk mai muwa khelmol danga ni emo nidanga ni se chuan a goal chiang sa ma se tun tum chu a thel tlat goal in pelovin anin ne tok zui ta ne England lama pundit ten England tactic le player te chau thu an soi lai lain Accra Ghana chuan mi pakhat screen ma anui vurvura aming chu nanakwa ku bon sama ania amingam zia chu nilai ni ram huai tinane he thil thleng hi athleng don tilo soilok to in kheltran ma ni reilo te a khan bon sama hian media ta hnena English captain a doi thu apuanga hliam na tak tuar turin kadulo mase kanram min ma chon huna ache thatlo chuan ato kani mai tina soi chuaka bon sama hi satanic mong mul hal chiang ero kha chu anilem lawania in phau chua thiam tak mai tunla in fiam na mi tenan ngai ven mang thiam mai ania hepa hi Bronx Amsterdam le Berlin ate alo khosato thina man to takin a in cheya mun ranga biak buk te nei boka Ghana parliamenta member ni tumin alawin candidate to boka doile tharau biak na tiang reng hi sumdona tan amang tila adik berang England le Ghana te in khelzove le khan bon samachuan video ti chuakin adoi chu a hlotlin thua puanga annuwa hurricane chu in kheldanga goal thun theinan a chua zalen thu asoitel boka lungkham du su thian kan nialom nui chungin atia adoi hi nuiza thlak takangin halang mai thei mase hepa hian amma poin mielo doi hlotling to nina chal vetlat kumsang ni le sompali World Cup Portugal le Ghana anin kheltrumin Cristiano Ronaldo ain hliam chan po kha ama wang nina lo chal to Harry Kane adoi hlotling tak nge nia in rem takin thilat hengzok oi lo tu te tan chuan anu hnung zok hi ani nge yang mase an chena Ghana omna Africa ram ta ni ro chuan chhana dang anitlat Africa ram te hian AFCON an khel thina doi thiamna black magic te po soi chua ani fo maya nikum thlengin alare tak theilo antan chuan indoina te hi fiam thu ni lowa tactic poimo tak mai boina chok chuak tu ni khopin an la thu taka an ring bur mai bokane kumsang ni Afghan quarter final kha ithlir kirlok teang Nigeria le Senegal tenin khela minute som pangala omtin Senegal in 1-0 in man ruaya Nigerian Football Association official pakhat chu security te paltangin khelmuala tlan luta player emo referee emo avati boilo Senegal goal tlar nunga tlan lutin doi thilin thukru avala chuaka boina achuak zui hat boka mase chuaya poi mozok chu rilru in thak thlengna thlengkhane Senegal hum him tu doi chu lak kian ni angain Nigeria chuan goal ni anron thun zuya ne nan changa kumni nu sangni panni AFCON semifinal la phechuan doi kai hnoya hian police te anin rol angai hiala in kheltran main Malia police te chu khelmuala tlan lutin Cameroon goalkeeping coach Thomas Enkono chu an hnuk chuaka khelmuala doi thila phumru tiapuane doi lamrin na hi alen ema wangin rilrulama indona tan an mangna sa thin hle boka kumsang ni som pasari under 20 AFCON apo Zambian player te chuan an penalty box atangin doilam thil niom tak an la chuak lai camera in alafua an khingpui Senegal team in an goalkeeper doinan juju an phumru ni tenan ngaiane Africa football thunei tu Confederation of African Football chuan hengthil hi ti top tumin thangkhat lian an lo beitowa are tak thei chuang lo team pakhat an tloma pressure an ngam lo hian an chak lo chana doi chu chuan lam thatak atling vetla tane kumsani somni panga AFCON thil thlengkha han thlir le taila champion turarin kai Morocco chu Senegal la kan tloma
an star player Brahmin Diazan penalty a pet goal lawa Morocco tlom chan chu a thil wangemo a thiam lo wangemo ni tolo an sebro tuiber chu Senegalin doi thilan man wang ti hi ni tlat in khela an chak lo chan chu doi wang ni nan ringemo pressure ri tak wang ani zo kemo result adang lam pha chuang lawa bonsa mate ang hian mi hring mi zia an threchiang hle mi pakhat kha doyani tirin tir thei chuan aril ru khan abak zong chu athok to mai donani khelmola chuan second claim te chungin thiladang lam vek theya doyani tirin na le mani in rin hmelna chuan na thok thei viau hurricane a hian doinin a in ringem ti phei chu kan thiat pui haklo ma se a doina phelani to a gola khung phaem ti ro chu kan lo thlirang chu England hi group ela anoma an group hian goal khung an harsat ve ran pa hrim hrim ni na lang tundin huna world cup a gola khung ve mi alo am chun chu he group a among pha ni mek Panama hania goal ni chuatoin an la chaklo ve ve a point an mulo chiang hle pathian ni hian an match nu hnung bera England an tum dona goal an khung lo chuan an nil tluan thrak dona ne US World Cup khelbi ka fans te chuan lungoi lo na ria wan nei an dor te chuan eiman chu za som ni velin an ti sanga World Cup pen turakal fans ten dora tip an pek du lo wanga neya in na thok te hi an hlo tur petrave mai ro u an ti lain an ram kaldana tip pek hi ti dan phunga neya hei hian America le ramdang atanga kalte laka in mu fu lo na athlen me ka ne Europe South America le Asia tanga fans kalte tan chuan eile in mana hian service charge atel ngal veka ngai na oma hei hi an ram kal phunga neya pek turzat aya tam pek ngai to lawa an mani ngai sak thabi ke me mai ro chuan tip hi chu an pe veang chu ma se chu po pek kher ngai hani to lawa chuti lai chuan US a thung chuan restaurant atanga tip pelova chua chu thil moilo hoi hom lova ngai ania service an petrolo tilan tirna tepo ani tel thin boka na thokte in ngana poimo tak pakhat tane ramdang atanga mi khual choian tam zela US anti stall kam hotel te chuan tipan dong lo tlang pui tin hre chuaka hemi chanlet na tan hian World Cup thlenna khopui New York Atlanta Kansas City Philadelphia restaurant te chuan tournament chungin bill zonga za som nivel service charge an beltel ngal zela restaurant nei tu te chuan na thokte an boy box ya tipek chungchang an soifia angai zel lonan tipek chungchang an soifia azi angai lonan hetia santa hi ninan soya tip petrin America hovin chutia service charge antel ngal chu anlungoi lo pui ngal viawa ramdang atanga kalte poin eiman baka na thokte hlo tur aran pa pek len ngai chu an thria thiam lo thu an soi ve bokane na thok kanin chordana hian America kalphung hi adang lam dewa ramdanga chuan na thokte hi hloa inbiak remna za ta ni yang ti te in anin pe mai thrina US a chuan base minimum wage anti hlo pek tur bithlia aniam theyang berin anin chora tip chu an sumlak luna tak tak tura anin nga na ani thrina an kalphunga chuan na thok hlo tur vatum sak nilovin na thok te puina chikhat chindan phung poimo tak mai ania anei man atanga za som panga atanga som nivel chu tipa hian an petlang pui thrina chu ramdang atanga kalte hian an thrathiam tawaklo tuin nge hlo petaber tia World Cup den chen hian in nialna po achuak mek bokane World Cup lai hian pa nita pahni noma andon sondani ro chu ainang lo hle Belgium winger Jeremy Doku le Norway player Leo Ostigard te nupui te chuan fa an nei ve ve a Doku chuan World Cup lai ni ma se afa pian la ya abula om nge ya duwangin an team camp achua san lai loka anupuin fa nei na London lama hanjin loka Doku thutuk na hian social po hloviau in khela maiemo mai loemo khovela inti siak na sang bera hian aril ru apepum hlum lo tinan soisela Belgium hi anchet hlei theilo telul nen anin ngana player poimo takani boxia aril ru pepum hlum turin andune Macedoku hi athang bo reilo
fan e tanga darkar somni pali chhungin Belgium kempa hian alet le ngala Belgium tan match khel lo anei lo tuna chuan karil ru kap tu ber chu hlim nei na zo felta ram tan karil ru zong zong ka pe thei to don ani ati doku thutluk na letling thok hi ostigar ta chuan siam ve thunga afa masaber piang chu video kal tangin live in a mutroka hotela atim mate thren khatte chuan troyomin live in afa masaber hi video kal tangin a mu vea in khela ril ru pe ka du ba ka an kem pa chua san chuan an tim bo ruak ati chiat phang ti hlovang niin an soi ve thung player pahni te thutluk na siama hian dikzok om kher lawang an fa masaber an muada nero adang khop mai World Cup khel mek lai hian FIFA chuan a khel velem lo hremna apuang boka Nepal chu international football a tiam chinom lova hreman nia raminelna anin lan ve theidon lawane an threm chan ber hi FIFA in an dan zinga an hum halna sat ber pakhat article 13 of the FIFA status wangania he dan hian ramtina football in opkhom na National Football Association te chu thu nei na dangemo abik takin sarkar enroll na telovin zalen taka rawin rel turin a phuta FIFA tarlandanin Nepal sarkar chuan he dan hi anbo chiane Nepal Football Association anfale an sarkar nuayami National Sports Council in karboina tanga ronir chuakania kumin march thakhan National Sports Council chuan anfa rwai tu thlan thar de chu thathu matan annina hli saka rwai tu te hi FIFA le AFC in apompui ten nia meitha khan National Sports Council chuan anina hi pekir le ma se ti dan tura kai rwaina pekan nia in thlan an huai hat thale tura ti lui ten ni boka FIFA chuan hei hi in kai rwaina dan bo chiat na ni tin Nepal sarkar ne na aril trina an boina chingfel tur hian juni som pakhat thleng hun pekan nia ma se FIFA du dananga thilan kalpui tak lawa wangin hremna alekota World Cup khel turin in pet kai zo lo ma se FIFA hian tundin huna World Cup an khel thei lo hrim hrima FIFA le AFC member ni na lisak anni boka wangin pui na andon thin te andong thei to don lo ngala World Ranking a za somsari pangana animeka tol thak thei ani chuan anla tol thalein arinom viau bok kane